Kalau Cookie Gospel Centenary Assam 1921 to 2021 Torch Rally 18 October 2022 Tua he kipan dengan tai Tua he laya kon sumbi yang fila kona mahur kona aflong Sinod Rotary and Trilebek sung piang hong kiting he wa he hong kipanitan sung piang fila Okay Gospel Centenary Torch Rally is yet to start from Sung Piang Field up to Mahur. Announce bolte mo. Jedida ne rules mo longde pon longle. Yo pa he na kibe se lo ma oldo ma che di winte. Ta he wa che. Tua. Hinseyo. Ko eldo ngel komandan sa min chiding dan. Bai rally yo na kibol kapon dia tunaman. Jedida no. Kibol punya bangkit. Kipat masangon sa drinking yesu traffic eho sia akisu molo na dingen lamdukan point la ko azam in single line in jiu lamdukan la to ma azam la teng la lo zatin ka point la teng bole single line a che na road to evon ilo dimyeng lo ju yesu government in chidinga to eho lele road epi to hi port accident ho ông lồng là dingen mahuri pha tên long le single line in chiu tin then left na traffic rule left lang ila che dio opposite direction na hong left a che ding na road hi highway apum pia hon la lo ding ka ti mu ve then accident ma the in ha tol be se lo win anop na dinga kichi kisu lim na din competition hi pun je chun ha tol be se lo win left lang in side la che lo wen man te Bảo me đó cho commandant sab in iche dan de ho ase pa cho road rules to meet the stop loading single line a che ding che ten kitup ta che ding in commandant sab and ai say piu chu zui cheu bia Rally kipan detai rally Cookie Gospel Centenary Celebration Torch Rally kipan dengan tai Esther Teho yang tahu ni. Good morning. Kipan dengan tai. Lam kai tên ni yang hong tao ni. Centenary chibai Hey, rally kipan dengan tai je. Chairman po yang umtan he. Centenary Christian Centenary Cookie Christian Centenary pila kisu kim hetai kipat wa di hetai. Ame Dampu yang hutai dampu yang hei. Kipan mana hau sapuang kipan datai. Mon. Cùng ra khỏi đây vui rồi bao bát thiên chúa. Lộc vi hèn. Hallelujah. Amen.
Centenary ke kong ho in he. Okay, gospel centenary celebration. Hai. Sugari.